Sebuah rekaman baru saja ramai dan beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 April 2024. Dalam rekaman menampilkan adegan dari sudut pandang tentara bayaran Ukraina yang menyerbu wilayah desa Kozinki di wilayah Belgorod yang hancur. Diketahui hal tersebut sebagai bagian dari operasi sekelompok militer Legiun Asing Direktorat Intelijen Utama Ukraina. Tampak kelompok ini cukup beragam dan dibentuk dari militer berbahasa Rusia, Ukraina, dan berbahasa Inggris. Dalam komunikasi radio terdengar bahwa salah satu orang Amerika yang memimpin di tempat itu dibunuh di bagian kepala oleh penembak jitu Rusia. Rekaman juga menampilkan momen saat desa tersebut hancur parah selama upaya invasi militer Ukraina. Pada akhirnya musuh mencoba mundur dari desa tersebut namun terkena serangan tepat dan kehilangan beberapa orang sekaligus yang jatuh ke tangan angkatan bersenjata Rusia. Oh. Yeah, I do appreciate that. I fucking like that. Fucking give me a panic attack if you're fucking Blue and fucking yellow. blue or yeah. What do you see? Oh. Oh, guys. I love how the way that we showed the differences, like the fucking airsoft and paintball levels of team dedication. Dude, All I'm right. just happy we're not out here in fucking jerseys. So like, hey, we're shirts, your skins. No, you can't put a shirt on, that's cheating. Stupid question, but did you clear that? Я на пол Кракова. Броник мой, идите на. Где это броник? Броник, да? Если что, кричи! О! Улица, 12! Пацаны, если что, улица 12. Длинный, командир погиб. Выбил голову. Все, могу одевать? Алло, погиб. Алло, погиб. Блять, американец скажи. Да ладно. Какой? Блять, у нас еще тоже. Значит, есть снайпер. Значит, есть снайпер. Пацаны, Снайпер. дуже уважно. Лучше просто тупо з вікон, на вулиці не виходь. Нам передавали ночью, помнишь, Демпель, что снайпер что снайпер, работает? Есть снайпер, его так и не сняли, короче. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.